Ya halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aparem Princess teman-teman. Kali ini kita lihat pasang ondel-ondel nih. Persiapan mau tampil teman-teman nih, tuh lagi cek sound dan persiapan-persiapan lainnya nih. Ini ondel-ondelnya mau keliling, saya tuh bawa-bawakan nih teman-teman. Oh ini teman-teman, seru nih, ondel-ondelnya bakal mau tampil nih. Ondel-ondel dengan baju kuning dan selendang hijau nih teman-teman. Aparen nih, Aparen seneng nih kalau ondel-ondel mau tampil nih teman-teman nih. Oh Aparen tuh, Aparen biasanya deketin ondel-ondel tuh kalau mau tampil tuh. Aparen tuh sama Princess, oh itu dia. Aparen mau joget, ya. Ondel-ondel. Iya nih Aparen. Copot sayang. Bentar lagi teman-teman, dia lagi briefing nih, tuh mau tampil nih ondel-ondel nih. Oke teman-teman nih, Aparen udah nggak sabar nih. Aparen nggak sabar ya lihat ondel-ondel joget. Tuh teman-teman, oke yuk kita lihat ondel-ondel jogetnya nih teman-teman.